Verse 10, now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. But Moses protested to God, who am I to appear? Protested. Kim protested. Kuipilaetsa. Kuipilaetsa. Yes. Okay. Who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Now, Nchebe, ke mang yo nka tlang ho Pharaoh nna? Tlokwan ntatendo. Emapela ka ke ntate modimo yena. Ne? Ke mang yona bazalana? Bua le nna tle re sekolong vandag. Ke mang yona ke ntate modimo? Now, ke Pharaoh. Tlokwan moshimane wa ka. Le tshwere dibuka le pene ne? Ke Pharaoh ya. Mama. Ntate modimo o re Moses ke modimo ya. Are Moses tlo go ruma o Pharaoh. O lo lokola saba saka. Moses re le gale. Ke mang nka yang o Pharaoh. Ke tlo bontsha something why we etsa etseng. Moses no bona hore ke ka gona ema ka pela Pharaoh. O na tshaba Pharaoh. I'm going to tell you o ba le Exodus chapter 2 tla o bontsha hore why. Moses o holetse ka ra Egypt la hopola. Amen. Bua le nna bazalana. Moses o holetse kae? Ka ra Egypt. Moses o holetse pela Pharaoh. O na tseba Pharaoh le bogoni ba Pharaoh. Batho na sa tsebe modimo le bogoni ba hae. Ali utlwa bazalana. O na tseba Pharaoh le bogoni ba Pharaoh. But ka bo mali ba bona sa tsebe modimo le bogoni ba hae. And let me tell you something bazalana. Do you know that una le bana ba ntate modimo ba tseba ntate modimo? But ba sa tsebe bogoni ba hae. And once ngwana ntate modimo a tseba modimo mara sa tsebe bogoni ba hae. Bazalana nthongwe le engwe tla o tshosa. When you are a child of God, yes, at be ability and tatemudin. And today, most of us read and tatemudin, but I read tatemudin. And I kill a root and turn. Karimudimu lebuhoni by getting to the pedis of Fapane. Yo. Mudimu lebuhoni. Getting to the pedi. Talk one baby, when I was sound engineer. Oman bisola. Di tebo. Shabang hebatola. Kidi tebo ya. Ne. But once ukamutela di tebo. Lima melen take banga. Okay, sang? Ukamutela. Marinteka etsa gore hlomphe tebo ke mohlalo fihlang a dutse ka ra sound tse kana a di seta a etsa sound tse kgolo then ke mohlalo gore he ngwana o etsa ntwe so kanti ngwana o tseba o etsa ntwe so because now ha isa le ditebo bona ke bogone mo aleng hona le ausbus wa ntong wa Free State TV wakula o rua maoto o na le problem tsa di spinal wetsa e o dula complainer ke a kula yo ha ndi a kula eng tsale ke osbus o ntse ba fela ke le e area lona mo mara o tsebore ke eng you don't know my ability o tsebe ke re ke hlola o tla o bua ka di siko wa kula ke ra o kule now osbus na tsima November marona sa tsebe bogone ba November le ntho modimo a beile go dima November ka la boraro ke mo invite ka la bobedi a kula tshwere di treatment a kula ka re ke go potle kerekeng ka la boraro senke before ke tla kerekeng ka wa ya office ka fihla ka motsetsa re o se go potle o tle kerekeng ka net a driver tla mo ka mojetse ka Rosbus do you know that le lenyalo la hao wa bona le thubele lenyalo la hao le thubwe ke baloi le before fihla mo kare wa bona o kula tshwere ke di spinal o na le di high blood o na le inditi a o kule you are not sick a o kule but it's just that ba kuthakathile kare but you don't understand and jwetsa gore o tswa kerekeng tsa bo mang kare tlo honna she came on Wednesday ona dutse mo ka ba botsa bo mphomotseng ke mo rapela ha ke mo rapela ke a ba lo ba manifesta o manifesta colleague eneng ntho business partner
ya hae ke yone mo ntshitseng lenyalong la hae ebile ke yona e mo kodisitseng. Now let me tell you something. Ausibusi na tseba November yane e leng ER mosebetsing mare ya sa tsebeng gore November na le bokgoni bo bokakang. Lead this girl how mo shebile o iponela just ngwana ya ememo but how tsebe bokgoni ngwana ona ke a professional sound engineer. A professional mo a sebetsang teng o sebetsa ka sound o mona mo kae tsa mo sheba sound. Now ke batla o tla tabeng ena hore the reason why Moses ane a fila hore a kampa a faila modimo a re modimo ke a hana ho ya ho Faro I rather ke faile wena but iseng Faro because ke tshaba Faro. And the reason why Moses a tshaba Faro feta modimo because ona tsaba Faro le bokgoni ba hae mara sa tsebe modimo le bokgoni ba hae a le utlwa ana tsa matle le utlwa ba salam. Now the ntho e re etsang hore nna ke and it's dangerous bazalwane o ba ngwana modimo ya sa tsebeng ya tseba modimo ya sa tsebeng bokgoni ba ntate modimo and all of us re tseba ntate modimo mara re tsebe bokgoni ba all of us ka bo madimabe all of us re tseba modimo mata re tsebe bokgoni ba hae all of us I will say 90% ya batho ba sebeletsang ntate modimo ba Christ ba tseba bokgoni ba ntate modimo I mean ba tseba modimo ba ba tseba bokgoni ba hae. And ukungos ukotsi ho tseba modimo fela mara sa tseba bokgoni ba hae. Mameleng why when ba Israel ba fihla lewatle when bana ba Israel ba fihla lewatle tlonke di jetse ba entseng ba tsibile lewatle le bokotsi ba lona mara ba ske ba tsiba modimo le bokgoni and that is why ba bona lewatle ba ile ba tswa ba lebala modimo ya lehlakoreng la bona because modimo ha ba tsebe bokgoni ba hae bana ba itsebela fela lewatle ke mang ya tsamayeng. When o le ngwana ntate modimo I'm going to tell you ha re le tsena re na le mawatlenyana e ka reng ha o ka fihla lewatleng leo o sa tsebe modimo you can be so much frustrated to bo lebala hore he marankane ke na le modimo mo ke kopa ke le jetse. Number 2 wa bana ba Israel ne le di satane bo ntate ba bogei bo qadile mo o fa revelation ho no hlai Goliath a fihla e matjana ka pela ba Israel a re ke re bo mmalona kaofela o tla ya moholo fihlela monyenyana banna itse ba sheba Goliath ba bona Goliath ba bona le bokotsi ba Goliath ke ba tshentsa mabitso ke ba bo Agnes ba bo Sophie go sena monna ikutlwang nthotsane ke a ditsamatse because ba batla ba tswa fa o botswa re ha o lwane nna ke mosadi ke Agnes a leng go tla le tlwele. I'm telling you bazalwane it's dangerous and ke le jwetsa ke buile shana ke re boholo ba rona re tseba fela ntate modimo ra re tseba bogoni ba and motho ya tseba modimo ha qetile ba tseba le bogoni ba o mbona ka ra di challenges gore this person o tseba modimo ya motho ya tseba modimo ya tseba le bogoni ba o mmona njani o mmona phakathi kwemeko o mbona ka ra di situation re motho yona o tseba modimo ya and o tseba modimo and o tseba le bogoni ba hae. Bona re ntse ke bala this morning ke la baka tsa ka re marumane ntate modimo ntse mbo mara ke tlatla o yona ha ke tshela ka re ntate modimo ntse mbo man le ngopotsa ke re man a ke ra qoqa man. Now
modimo mo shara na ke mo na o tlo go jwetsa ntate Pebane. Do you know that agree ke itse re na le mawatlenyana a rona e mo le mo na le lewatlanyana le emeng peleng tseleng ya hae? Do you know that the problem is a rona? Haeba o tseba kotsi ya problem ya ka papa, danger e tlo hlahelang batho sa tsebe bokgoni ba ntate Modimo. Do you know that your problem ena ka frustrate for the rest of your life when ntate Modimo le teng lehlakoreng la? Bazana mo ke mayang go. Do you know that? Hey lona. Sure. Are shebe go tsatsi. Renga me Dr. November. Agree? Mose o itse ke Faro no ngolo. I mean ke mang ho nka yang ho Faro e renga me Dr. November. Are ke mang ho buang le nna tlebazwalang. Verse number 13. Jole Mose a re ho Modimo, bona e tla re ha ke fihla ho bana ba Israele ke re ho bona Modimo wa bontata lona o nthumile ho lona mme ba re ho nna lebitso la hae ke mang, ke tla re ho bona ke tla reng ho bona ha ba mpotsa hore o rungwa ke mang Modimo yona ke mang ke tla reng ho bona o tla ntate Modimo reng. Verse number 14. Modimo a re ho Mose ke nna ya ne a tla ke nthuso bala ke nna ne yena eo e ntseng e le yena ke kopa re bale. Verse number 14. Modimo a re ho Mose ke nna yena eo e ntseng e le yena ya ba o re o tla bolella setjhaba sa Israele tjena o re eo e ntseng e le yena o nthumile ho lona. Verse number 15. Modimo a boela a re ho Mose o tla ba bolella bana ba Israele hore Modimo wa ntata Modimo wa boma wa bontata lona. Re ba le hlahiso ka kitse ha ke o no nthusa. Verse 15. Modimo a boela a re ho Moshe o tla bolella bana ba Israele tjena morena Modimo wa bontata lona Modimo wa Abrahama Modimo wa Isaka le Modimo wa Jakobo o nthumile ho lona le nna ke lona lena ke lona lebitso laka la mehla yohle ke tla tsejwa ka lona ke meloko yohle tsamaya o bokelle haholo ba Israele o bokelle baholo ba Israele o re ho bona morena Modimo wa bontata lona Modimo wa Abrahama le Isaka le Jakobo o iponahaditse ho nna a re ke ile ka le etela. Itwelle bala mpho ka English. Verse 13. But Moses protested, if I go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them? Verse 14. God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel. I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel. Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my eternal name, my name to be remembered for all generations. But still, because Modimo na introduce le Modimo, not Bohon, still it did not make sense. Armate, chapter 4, Reawo chapter 4. Jole Moshe une wa matla, ne? Jole balamme, Jole Moshe are, imba bona habana unkhola, ne? Bala. Jwale Moshe a araba a re empa bona ha bana ho nkgolwa mme ha bana ho mamela lentswe laka
hobane ba tla re morena ha iso ka a iponahatsa ho wena. Verse 2. Yaba morena o re ho yena ke eng eo e kang letsohong la hao. E tlohelle. Bala mpho. Verse 1. But Moses protested again. What if they won't believe me or listen to me? What if they say, the Lord never appeared to you? Then the Lord asked him, what is that in your hand? Now verse number 10. Jole Mose a re ho morena, oho morena, ha ke na bokgeleke ba puo. Ne bala o sihle. Jwale Moshe a re ho morena, ho morena, ha ke na bokgeleke ba puo. Ha esale o qala ho buisana ho mohlanka wa hao maobane ho fihlela ka jeno ke ntse ke sena bokgeleke hobane ke le hweleha Thank you, Mama. English. Verse 10. But Moses pleaded with the Lord, O Lord, I am not very good with words. I never have been, and I am not now. Verse 13. Empa Moshe a re, ho morena, ke a o rapela, a ko rome e mong o sele. Verse 13. But Moses again pleaded, Lord, please send anyone else. Mamelang Sheba Moshe o tshaba Pharaoh lo kae. O fila ra kampa fila ntate modimo. O fila ra kampa fila instruction ya ntate modimo. Ke kopa re buang. O fila ra ka etsang a faila instruction. Ntshebeng ka fela basana. Moshe o fila ra kampa etsang a faila instruction ya ntate modimo. Ka baka la eng fela ka baka la o tshaba Pharaoh. Now, don't get to say, here is the biggest problem. I'm going to tell you. There is something that people never trust in this church. Chapter 4, verse 1. Moshe are modimo a re yana o tshwereng ka letsong la hae a ke la itseba ntshebe mazwana modimo a re o tshwere eng a ke re ke ka moraro Moshe a re bona ha ba no nkgolo ntate modimo ba reng o tshwere eng buang le nna a ke ra ba mmotsa gore o etsa jwang o tshwere eng ne now modimo o batla ho itlhaisa o batla itlhaisa bokgoni ba hae mphe molamo are o tshwere eng a ke re Moshe o itse a ba no nkgolwa wa dauta o etsa eng buang le nna hlabasala Moshe o etsa jwang wa dauta o etsa until that modimo ba re o tshwere eng a ba re ke tshwere molamo now o la modimo a re yana o lahlela fatshe now here is the thing shabanta te modimo ba tla hlaisa bokgoni ba hae this time modimo ha etse ha demonstrate no yena molamona o tlo fetwa no for free for nothing modimo ha fetola molamona no o fetola because una try go bontsha Moses bogone ba hae keep it come on someone the demonstration ya molamo modimo na try go etsa eng go bontsha bogone ba hae le teng ka o fela ba tsala patla go tswetsa ntho ya shapile Moses ya bobedi Moses o hanele ha modimo this time asa hlaisa bogoni ba hae Moses ha ne bo bona and today rena le bana ba ntate modimo ba etsang jwang and ba bang ba lona tlo ke le jwetse o etsa la mona and ke hlola ke le shebile be le sa nke le hlong there are great miracles tse modimo di etsa mona mahlong a rona re shebile hona le diphodiso tse modimo di etsa mona di deliverance tse kotsi tse modimo di etsa mona tlo go tswetse tsa diphodiso di healing and deliverance tse ntate modimo di etsa mona e bile ha ntate modimo a batla hore wena motho a dutse mona o weakness e mazarane bogone ba hae
Why? Because ha ka ba itento e hlokang as a child of God. E ka o yetsa gore ska ba tsitsinya ke dintho. E ka o yetsa gore ska ba tsitsinya ke maemo. E ka o yetsa gore ska tsitsinya ke eng kapa eng. It's when you can know the ability and ntate modimo. Mohla o ka tseba bokgoni ba ntate modimo. Mohla o ka tseba bokgoni ba ntate modimo. Batsana mohla le ka la tsebang bokgoni ba ntate modimo. Ke mao. Se fapang sa ntate modimo. Ke tla Pretoria ke tsamaya ka bike. Ke tsamaya 190. 190. Before ebile ke tsamaya ka bike. Ntate mo tshela ntlo ya ka petrol. Le a tseba story sa teng a re ntšhisetsa ka tlong. A ba tshela petrol ka tlong. A tshela le mati la ntlo kaofela. A kenye kuranta ka tlasa le mati. A qetela laita mahloko a mollo ke a sa tuki. Ke a mahlokwana mollo a robetse di ma petrol a sa laita. Number 2 ke a tshetse koloi ya ka petrol a ntšhisetsa koloi. Koloi e tshetse petrol kaofela ke a e sa tuki. E tša fela bumpereng. Mare e tshetse petrol kaofela. Ya boraro be ke wa ka bike ke tsamaya 190 ke hla Pretoria le bosigo la mpona ke tenne jwang ke tenne the way ke tenne ka teng ke sa tena diphahlo tsa bike ke tenne teki ke kentse dintho tsena tse ke di kentseng mona gore ke se ka tšha ke letsatsi ke be ke wa bike ena e wele le no ke ena e ntse phushuile mo ke ntse phushuile site lena la bike kaofela le ile la fela this portion kaofela le mon ke e phushuile kaofela bike ena ile lutsa ka 139,000 site le only this site e senyile site le e wele ke dutse mona ke kalame hodima yona yawa nna ke tsebore ha e wa ke fihlile jwang ka thoko ka mo ka dula ha ke tsebe ke fihlile jwang ka dula ka nqena wa bona mo ha ke tsebe re ke tlile jwang setulong sena ka dula mona mara site la ya phesha ka nna ya tswa ka tsela ya ba ya tswa ka thoko tsela and ya phesha long distance e telele ke bona di class tse di tswa ha ntse e taboa mona e tša dintho ho ntse tlola di class ha e qetile ho tswa ka thoko tsela ntate mo bontate ba bang ba truck ba fihla le hona mo ke ne ke bone ntate modimo I'm going to tell you hore ke ne ke bone ntate modimo jwang bike e wele e phesha ka nna a e qetile ke a e ntsha ka ratsela because pula e nena and o le lefifi sekontere ka mantswe a mang di-trucka ne di tlo ngata hodimo because ne ntse di feta moo modimo a sebedisa yona bike ena ya ntsha ka thoko tsela. Let me tell you something. That thing di mpontshitse bokgoni ba ntate modimo hore modimo na le bokgoni bo bokakang and don't get it batsana because bo dutse ka mona bokgoni ba ntate modimo bo dutse ka mona there is nothing in shaker nothing in shaker nothing there is nothing in Susan. Why? Because Sheba did thing as on. Because Mudimu realizes or Mose, how it's been, how it's been Buhoni back. We tsebela fela hore ke modimo and la se ke re ke a o jwetsa hore ke modimo yeneng ile yana jwang but you don't believe me and you don't understand me a re jwale tlo go bontsha hore ke gona o etsa eng a re lahlela molamo fatshe a o lahlela fatshe a fetola when tate modimo na etsa ntho eo jwale lona le etsa ntho ya Mose lona le etsa ntho ya Mose ka dime stulo tate moruti a etsa mohlolo le moshebile modimo etsa dintho mahlong a lona ke bopa ke phete
ke Moshe ke molamo modimo fetola molamo Noah Mose a etsa jwang a shebile ba sona ke mang kutlang Mose a etsa jwang a shebile but let me tell you something that thing I etsa next to Moses ha qetile modimo a re kenya letso ka sefubeng a le kenya la tswa lena le lepera ha etsa next a ra qetile o gemetsi wa tshelefatsa tla fetoa madi ha etsa next ntho tse le go fela di etsa next to Moses and tlo ke le jwetsa bana ba ntate modimo ba jwalo matsatsing a ke khala o le qoqela nna modimo ke mo tsebile jwang before ke bua ka tsena okay ba e ke qeta oa e nentse duma be ke itima because ke nana e tla tsha be ke itima bontate bana ba fihla ba di truck ba fihla ba nthusa re phamisa ke a e fedile site ke be ke starta be duma hape nna ba e ke aka ka e kalama ha monate jwang ba e ke aka ka tla ka fihla ka kena tenezene ka fihla ka kena tenezene and then ka fihla ka tshela petrol batho ba tenezene ba reng date o ile ka baike e tletse jwang e ne tletse jwang mo ka thoko ntse ke na le difoto tsa teng then ba mpotsa gore ndate o ntse ka lame baike ke re e ke kalame ba re ndate e wele ke re e wele ba ra o tshabe ka re ke tshaba itse tota tshela petrol ka kalama baike aka ka letsa dipina lona le a tlala lona kana le tsebile tsa di pizza fela ka ikalamela bike ya ka jwale ka tloela ka tla Bloemfontein e ne le la bobedi la boraro ka tswa o se ka startana bike na ka tla kerekeng hape tlo go jetsa nna modimo ke mo tsebile jwang ke re qoqela nna modimo ke mo tsebile jwang wa tsaya ke tsebile ntate modimo jwang ke mo tsebile the same way jwale ka lo nna ne ke tsamaya le motho a introduce modimo ya demonstrate bogodi ba ntate modimo PV ha introduce modimo ho nna mara mo introduce mahlong aka ke tla re iphinda ke a le tlwela PV ha introduce modimo ho nna the man did not pray for me han rapella han delivera han fodisa patlo go jwetsa no etsa nna ne ke tsamaya le ntate the late PV di tenteng tsa hae ne ke mo shebela ru etsa ne ke mo shebela ona ne ke mo shebella a bina bo hela banna hela ke tema nentwena khale ke le tshwetse ke manya kula mo hana o thakula ke tema o tshwere ke kopela ke sephaka se le hana o yema ke ile doctor 2 times hela banna hela ke tema nentwena khale ke le tshwetsa opela ke sephaka le hana o phama o ile doctor ga kae ha bedi doctor e re ke arthritis tswa le a tsamaya ka pa tsamaya le a tswa yena a go tlwe le re le a molokolla le a tsamaya le a molokolla e a eng le tsamaile 1 2 3 Ntshebe modimo wa ka ya phela ke utlwa bohloko mo le hakile le hakile mo ha le phapisa o bona jweteng ha o le phapisa tsa hodimo bo ho kgohla so o khohla mo tete bodi tswa le molokolotse a go tlwe le reng e a eng
e ya eng le molokolotsa kre le molokolotsa a go utlwe le reng le tsamaile ne a go utlwe le reng le tsamaile a buang le nna lona le a tsamaya 1 2 3 4 5 a re le gotla mona khavara wena ko coverile jo modimo mphodisitse bathong ba modimo ntho e tshwere ka mo ke go ke 7 months ke phela ka ntho empa ne ke itse kgetlo le ke itela ke tla ntate moruti ke tlo dula fatshe le ne ke sa kgone go phamisa letsogo ga ntle ntate moruti ntho e ne e gotla mo e kae e pakakile ka mo ga e yone jwale le theo Jesus name. Kubai. Li lagri. Le tsamaile khatlelle. A go utlwe le reng. E ya eng. Ke tlo kwata lona. Nna ke tlo kwata. Le a tsamaya jwale. Le molokolotse. 1 2. A go utlwe le reng. Buela modimo di satan. Le molokola ka pala. Le molokolotse. Le amolokole le antshukudisa le a tsamaya tswang le tsamaile di gammorso tsa baloi 1 le tsamaile 2 3 4 5 let's Uno hana o etsa tshwara theke uno hana o itshwara theke itshware he itshware je le hana o etsa tjena ntate moruti jwale ka le ke tshwara fela tje yo ne le hana etsa ne le hana o isa letsogo ka morawa ke itshware tje mona go pakakile mo ka re ke petswa ka ga letsogo ka e re morana Jesu nthusela o qetela nthusa la o qetela tswang le tlo tsamaya jwale le a tsamaya le a ntshukudisa a ke tsebe le reng le a ntshukudisa kapa le a tsamaya jwale a go utlwe le reng le tsamaile 1 le tsamaile jwale 1 2 3 Oli Eric, o qetetse neng o tla kereke? se ne tlo ba sa borago ke sa atla ntate moruti ke na le tse pedi fela tse ke Ka baka la peine. ha ke tsene ke na le mokgathala fela o etsang ke tswa fotla kerekeng O re tswelele ne se le entse skorokoro. moruti se botlhoko jwang Ha? kore ke ne ke ikutlwa botho ke tlo holofala ke le moka E ka ntho ne hlaba mo hona jwale. ke utlwa ntate A o moruti yo le practice tla bona. A itse jwang a le practice. Practice a tla bona. No le practice. Na qeti. Ha e ba peine le siko le practice jwang. Ke tsibile ntate modimo a demonstrate wa mahlong a ka ke tsibile ntate modimo a etsa jwang a demonstrate wa mahlong a ka go na le dintho tse ngata tse ke di etsang mona pela lona tseo ntate modimo a di etsang molemong wa lona gore le mo tsebe
I thank God gore le hoja Moses a nkile nako o tseba bokgoni ba ntate Modimo ba qetelong ya qetelo o ile ba qeteletsa botsibile o ile a qeteletse a etsa jwang a botsibile le hoja a nkile nako e telele. And guys ke kopa le jwetsa sephiri wa tseba ntho e ndudiseng ho ntate Modimo ke na le ba khotsi ba ka nna ba tloeletseng ntate Modimo ba ileng dingakeng ba ileng bongakeng ke na le batho ba ke ba tsebang ba ileng ba tsamaya ba lo rwala hona le batho ba tsamaileng ba lo rwala ba ke ba tsebang ba ileng ba khotsi ba ka hona le batho ba ikileng ka ba bona maphelo a bona a tšhentšha ba phela bophelo bo betere ho feta nna ba tlo go jwetsa ntho e nketsang letsatsi lena ke se ka lo rwala le ka letsatsi le one ene nketsa gore ke se ka ba frustrated ke ba bone lot of people ba ileng ba phela betere ho feta ba tlo go jwetsa ntho e nketsa gore ke ileng ya nketsa gore ke relax mohlane ke server the late PV I introduce bokgoni ba ntate Modimo. Number 2, ka bona Modimo a tšhentšha bophelo ba hae a sa tšhentšhe baka ntho tseno tse pedi ke bone the late PV a hlaisa bokgoni ba ntate Modimo ha qetile ke ha ke bona ntate Modimo a tšhentšha bophelo ba hae ke mo shebiletse ke mo shebile a sa tšhentšhe baka asa tšhentšhe baka mina maina Modimo na sa tšhentšhe baka o na tšhentšha bophelo ba motho but ka lehlonolo ne ke le weakness jwala ka Moses yeo e neng e le weakness ya Modimo a tšhentšha Noah a tšhentšha molamo ba sana mara ke ba e utlwa ntho Moses was in a weakness when Modimo a tšhentšha molamo o fetola Noah Modimo na mo etsa weakness or Moses ntsebe bona bokgoni baka bona ke kgona le fetola letsola o ke le etse le pera Moses bona ke kgona fetola metsi kwa fetole madi ntsebe tseba bokgoni tseba hore ke kgona dintho tse kae ntseba and that thing bazalwane ke ntho entsebeleditseng le today bazalwane is working for me that is why ha hona mohlang ke kgallang kapa ke blofea mohlana ke tseba bokgoni ba ntate Modimo itse qeta tseba ntate bokgoni ba ntate Modimo ke a ke qala ke relax ka chila ka etsa jwang ka chila ha qetile ka nka ditoro tsaka le tse ka hodima matlaka ka di ngola ka etsa list ya dintho tse ke di batlang tse ka hodima matlaka tseo e ne ra ke jwetsa batho re ke tlo ba le tsona ba ru ya hlanya wena jwang ba re ke ba sa tsebe hore man ntjena etsa ntho e kotsi ngaka ka tla ile kotsi ya hole ngaka ka tla ile bogolo ke la bona motho a re ke tla o yela ngakeng ya ka ngaka ka ntsembo le nna ngaka ka ne le ntsembo ambe e ne le bogoni ba hae ba ntate Modimo ya phelang nangutla ka qala ntate ka bua dintho tse kgolo ka bua hore ke tlo ba le tšhelete ke tlo ba le dikoloi ka bua hore ke tlo ba le di and that time dintho tsohle tsene ke di bua bathong ba nshebile make sense because batho ba sheba nna ba sa bone ntho e ke professor yang ka molomo wa ka le ntho e ke confessang ka molomo wa ka le hoja di le kgolo feta matla aka ha di tloetswa ke nna di tloetswa ke Jehova ka bokgoni ba hae jotsa mothapela mo maemitsi marinofi mo botse mo mametsi di mane he monna ka bua na tlo ba le tšhelete ba re tshwere ke korso jwale ka bantse ba re ke tshwere ke korso ha ke tine dikhete tsa ka tse smart ntho re ke tshwere ke korso e qale hona jwale le hore ke hloka thuso e qale hona jwale le hore hle ke a hlanya e qale hona jwale sana le motho e kileng a ba HIV a ba kula haholo a ba ka ba recover ha mo botse re mona ba tlo o no so fedila re mpona ke le betere le lona ke tshwala le mpona ke le betere
ona jwale ke criticize ona jwale se ke le biti nna gale ka bolela batho ka re ke tlo ba le tšhelete ke tlo ba le dikoloi ke tlo ba le eng. It was a story ne ka re ke leshano. Everyone on November wa hlano, everyone now tlo go jwetsa ne ke buiswa ke. And that thing that happened, I so wish batho ba ka understand and take le rutang yona tsa tsela. Confession ya motho ya tsebang bokgoni ba ntate Modimo e fapane le confession ya motho ya sa tsebeng bokgoni ba ntate Modimo. And most of us re confessa because re tseba Modimo ba re sa tsebeng bokgoni ba. And that is why e reng ha o sheba dintho di ka re ba difficult. O qala confession a o entse tšhentšha ebile o tlala ke di doubt. Nna ke le ka confessa ka re tlo ba le dikoloi, tlo ba le tšhelete, tlo ba le eng. Ke hopola ka tsatsi le leng nkile ka re qoqela ntho tsena tlane ke kgutlele ho tsona. Ke hopola re ile ha ntate Bishop Nhlapo re dutse ka rame ke tsamaya le ntate Bishop Nhlapo re tloa Gauteng re ya ntho Mpumalanga. Ha re le tseleng ke tsamaya ka Benz ya ntate Nhlapo ke dutse ka koloi ya ntate Nhlapo ke yena a kgannang. Ha e ntle koloi ya Nhlapo monna e na le di-TV ka hare ke tsena tse buang tse hlahisang ha o na le something ka pele. Itse ha ke thewa ho yona ka jwetsa bo Mphomotse ke ne ke tsamaya le Mphomotse le Moshisha ka re le nna ke tlo ba le yona ka re mare ya ka e tlo bua ka re nna ebile ke batle buang e buang mutlanyana in forward mutlanyana forward. A tsa lona le kutli ka le tlwela go bona le panya ka ruthi le sasa le tlola 350 ke le tlwela ka jwetsa bo Mphomotse mamela botswana ka jwetsa bo Mphomotse ka re nna ke tlo ba le koloi ka re ya ka e tlo bua ka e tlo re mutlanyana a ke tse mutlanyana ka English it's a has in front ka ba jwetsa ka re ha e bona ditshepe e tlo bua I see tshepe umpha tšhelete ka baka la sebaka wa leboa ne ke tlo suna tsa mo covera ka sona. God bless you. Bazalwa ntse ke re ha wa feta nako ke driver the same car but ya ka hodimo ho eo ya ka jwale ke driver e ntse e bua sekgowa. You see people front. Hello na le tibri ko le tsa rona ro. O ke driver ko le yo. Number 2, ke tsama ka ko le ena. E reng ha o kgathetse tloela mabili bi tsamaela. E bi tsamaela e je ke Mphomotse wa tseba. E je ke di cafe nya e jikisa. Ne ke tsama ka ko le e kenya ka di peking. Ke confessitse ke jwetsa batho ke tlo ba le yona. Ke ne ke tsama ka koloi ene ke re ha ke tsena ka ra peking be ke mena matsotse ne be jikisa steering tse e bi ke nela tsena peking e betse ke bua nnete la tseba e silver ene re lo ntsha ka tsatsi le leng ntse re le mo ke tsama ka koloi yo yena Bishop Nhlapo a re kuka a re sa ntlo ngai ha ha Joburg ke tla gotlela dintho tse a fitla re bontsha ntlo ya hae ya bona apa iset ka mur apa ya double story e smart e golo bana ba rana ra tsamaya ka re bo Mphomotse nna kgathetse go tsala ka Morang Nhlapo nna ha se nna tla bentsa re yo ke tsamaya ka Morang Nhlapo ka re ke kgathetse ka thewa ka fitla ka itulela ka tlasa asfate ka re Mphomotse le tla nthola mona wena le Moshisha ha le qetile go gotsa atmase di qetile go khusa nizomthola la Nhlapha mputsana mpitsa kana la mpitsa mogotsi ngani wami manje ohlaleleni ke ra Nhlapha ke kgathetse go matha ka morao because ntlong ya double story ntse ke tlo ba le yona ka motsotse jwalo ka re ntlong ke kgathetse go tsama ka morao because I'm going to have the same house ya double story bazana madlang go you know lona le rata kereke fela and ha le qetile le tshwana le Moses ba shebellang modimo a ntse a etsa dintho le qetile be le sa ithuti niks
o fela le shebeletse ba bang o thole modimo ya ntse dintho ho wena but ha ya tlika ntho eo ho na le batho ba modimo ba etsang dintho mahlong a bona nna ne ke hlantshwa fela PV Ndlebende ya moholo ya seng a hlokahetse o na rata hore a ba re ho tlo ba le service ya batho ba tsheyang fela ke re batho ba tsheyang a ba kena a ba ruta ha qetela ba re moya wa modimo theo the spirit of joy take control yo batho ba tsheya lena batho ba tsheya re wela fatshe batho ba tsheya fatshe batho ba wela fatshe ke mo shebelletse tje le nna ke wa ke etsa ka ronda te modimo ntho ngwe le ngwe motho a buang o gona ho e honora ene wa etsa that's when ke le ka qala ka tseba tate modimo a etsa di miracle pele ka ke mo shebile ka tseba tate modimo until today now yes se mo tsala and long ke just tsala ke le utlwa le bana ba bang le sukula le na le tlala le lapa ka tsatsi le leng se ke mo tseba modimo se ke tseba bokgoni ba hae ke lapile ke moputswa ntate motho ntate mosweneng ana kena kereke ya ke tla le hopotsa ntate mosweneng a re ntate moruti ha e ntate a khona wa sokola e le nna ke a tsheba ke a sokola a rona a re register company ra kala matrene for the first time we are jo Pretoria re fika register company re gotla ke tshwere Steve Gates sa company re tlo tender ke before tender re qala a di qala ke hopola ke thewa stationing modimo ne ke mutlwe a re honna November ke mang ya reng ke hloleha ho fepa ba tsona ni bona I still remember ke thewa stationing ntate modimo mpotsa potsona ke mang ya reng ke hloleha ho fepa kapa ho hlokomela modimo ba mpotsa potsona re ke mang ya reng ke hloleha ho hlokomela ba tsala ke moputswa ke lapile ntate modimo ba re honna tloela ntho yetsa yena ya company ka tsamaya ka police station ka jotsa ntate mosweni ai nna ntse tsa tender ra sa dikena ke ga tsa affidavit e reng accident member ya company ke tswile and ha ke tshojwana ha ntate modimo a ntlwedisa ntho eo ke modimo ha change seemo ke ntse ke lapile ke dula ka Ramkhukhu Freedom Square ke sotleile ke moputswa ka nako tsene ke dula le thoko mosadi wa ka my ex wife wa pele se ke ditse ba bangata ho kana ex wife number 1 number 2 number 1 now ke moputswa ba sala lona hai ka ntate motseneng a nka moruti motho ate moruti pitso a partner le ntate moruti pitso ba tender ba shapa tender powerful ha ba fitla ba reka dikoloi a reka Commodore e red e smart ntate moruti pitso a reka Honda satana re honna nka be le wena mamele masana satana rona bona nka be le wena itsa ke re go tla bohloko pina yane ya hlengiwa mhlaba be still and know ke lo ruta ka bokgoni vandag ba ntate modimo and then mohlale ka la botse ba bokgoni ba ntate modimo le tla relax shebang a le tlo sebeletsa ntate modimo ka maqhala ka diwari
Never. You will never serve God if you can understand his ability. Now, Mama dula fatshe. Hey, dula fatshe wena. Le nwa metsi ka roti mohlomoletse wa matekwana. Tsalo jaaka di be le ja di be ka sinuku le tla kerekemo. Sinuku tla nyorisa bohloko wena. Le ja bo di cornflakes. Body Danone. The wheat bix. Just sinuku ka di be go. Ho seng. Tla bontsha nyoro molebe sa tsenka ro a loya. Ka re ke kerekeng ya apostola wa tswa wa gutla wa kena. Ntotse bitsong bo Muslim. Ntse ke batla le tloela ke kwala because re tlotsa fro today. Now. Ne ke le kae? Ne sa bika bokgoni ne ke le kae? Koloi. Tendering thank you. Ne ke le botsa ka bo tendering. Ne ke batla utlwa le mametse. Ne ke le tendering. Ntate ba reka koloi tse pedi. Ka tsatsi le ga ke feta ntate motshweni ke a seile a etsa ntho foundation e golo e tletseng ka jarata. Ka nako tse ntate modimo itse ke tloele ntho ana mara qetile a change bophelo baka bontse bo le jwalo. Matlo go tsetse ba tsanana ka lapa yo ka lapa ka sehlo ka lapa ka sehlo mara ntate modimo itse don ska ya di tendering dula wona ha ke hlole go fepa. Ya bobedi ke hopola ke tsama ka maoto tjena ke feta mo Greek ke kopana le moruti mpatsi e mogotso ka ke tseboka. I met this guy that moruti mpatsi ya reno vimon bona o sokola jwa ke kopa monna ke thotse tendera le Sesotho ha re tsama re lo tendera le Sesotho ke re monna potso ya ka fela ke re batho ba tlo re ke re ke ya kae moruti ka le Sesotho lo tendera ka re no a ke tloya mo ke tsama ka maoto ha ke na tšhelete tsa di petrol ke tsama ka maoto tla face 6 mo ke mo putso ke tsama ka maoto ka go jwetse ntho e ntse re ke tsamae that journey ya o tsama ka maoto ya o sotleya ya o lapa ke tsamae until ke complete until ke complete that ke tseta journey You're fella at the back of my mind and deep down in Kamopilaga, Pelunya Canese, Naked to you fella, Marmutimi Catwana Lebo. Or in turn fell about all, turn fell on the Dimuna Lebo, in the Duticamo, in El Camuna Cakelonyaka, Elicarapilla, or Martatim, Bonasefapon and Alebo. That one I can't say Mutimuna Lebo. Basaman. That one in a little like a Catwana. Wapana, if they get about in Toto, Kita when I Pascal Libal, can remember Kita, Calora Hole, Kajata to Kitoba Lidicoloi, Kitoba Lichel, Kitoba Lidin, and Kana was some hands you confess in Toto. How about to buy share, but check a background like a Rokianus Kolokai, Hakina the qualification, Hakina in how about share Babana Babona Mutiali Shano. Baba sitting there talk about the they thought I'm lying your eye because most about banana kilishano likiba creste mapulus banana kilishano why because on about pulus banza basibele santa tim di marabasa timu bukhoni ba and the same bapulus how come about just or mudimu to change bophelo ba ka ba ro hlai they won't understand why because le bona ba tseba mudimu marabati bu bukhoni ba I'm about to close. Heaven, the Malitzo, Emma come to Sapelzo. Bona, Emma, Bona.
Jenny ke nkile until ke qeta. And thank you jwetsa basana. 1920 a powerful. During that journey, I did not backslide. Mama, I did not backslide. Ana mohlanki nka tloela kereke. Ke bua pela moyo halang pela ntate modimo. Basana leetong leo nna ka leng la tlala la tshotlego la eng ga ona mohlankile ka tloela kereke kapa be ke re no ntate modimo a nkarabe ke a tloela. Next, you can ask those dineo because ke batho ba gale kerekeng yana ba qadileng kereke le bona. O ka lo ba botsa rona le mohlane ke tloela ke lo fela kereke. Nna ne ke qale lo fela kereke mohlane ntse ke tsamaya le the late PV. Ke sena next bazana ke sena diphahlo ke apara di-overall tse blue. Ke apara overall tse blue ke apara diteki tsa di North Star pele di All Star di bate North Star ne ke apara di North Star ke sena next ne ke tla kereke mona ke sena next ke le moputswa ke sena dijo haka but in turn to sitseng you one ke o tseba bogone ba ntate modimo gore modimo na le bogone ba o fetola bophelo baka. Now here's the biggest problem. Why bana ba ntate modimo ba sebeletsa ntate modimo bana le diware? Why bana ba ntate modimo ba sebeletsa ntate modimo bana le diware? Diware tsohle tseo re nang le tsona kapa tseo le nang le tsona di etswa fela ke ntho one. Ha o tsebe o tsamaya le mang? Ha o mo tsebe modimo o tsamaya le eng? O tseba fela hore ke modimo o mo tseba jwalo ka Moses ana mo tseba. A re ai modimo ile a re ke nna ya neng a le teng ya tla ba ntse a le teng. Mara Moses o tsebile fela modimo o hlakoreng leo. But ke rata Moses ntho a qetelletseng a entse. Mbale Exodus chapter 4. Chapter 14. Chapter 14. Verse 10. Ha Faro antse a atamela. Ha Faro antse a atamela. Ke ka nako eo ba Israele ba seng ba tswile Egypt. Ba Israele ba tswile kae ba tsona Egypt. Bua le nna. Ba tswile kae Egypt. Now Pharaoh wa ba lelekisa ba Israel. Bana ba Ala mo auswaka. Ha Faro antse a atamela. Ha Pharaoh antse a atamela a lelekisa bana ba Israel. Ntshebe. Hobane hona le dintho tseo ka re la o ka ihlola tsatsi le leng ke tlo o lelekisa le hosane. Ntatong kutlwile o na ntho tse ka re la o ka ihlola wa nahana o ihlotse mare ntse tlo tla hape ntse tlo shapa comeback. Hona le di-problem tseo la o ka nahana hore o ihlotse wa celebrate tsatsi lena ntse tlo gutla ntse tla o sala morao. So that is why rona re se re sena diware. Batsarane nna ke na stress hle. Sa dintho tse ngata ke hopola ke le Gratchen mona ke tla Lesotho. Ha ke emisa Gratchen tsela petrol bo ntate ba bedi ba fihla ba ema pela ka ntate re kopa bua le wena ke tlo. E mong a re ntate kopa bua le wena ke ntate. Are do you know that ona le batho ba batlang go bolaya? Ona le motho ba batlang go bolaya. Ya re ke tseng batho. Ke a ke botsa thank you so much ntate ka o njwetsa but ke a tseba rona le batho ba ngata ba batlang bolaya. Nna I know le nna hlola le utlwa ba le ba bua re batla go batlela batho re rekela batho ba tla etsa le tumi ke la bona batho ba bedi ba nhlaba ka dithipa le moshimane yona katle o ile bona batho ba nthunya ke le restauranteng katle o bone ke thunya ke le restauranteng ntate ana fihla ntjwetsa re novi ona le motho a batlang go bolaya Stunya ska morao ka re no ntate ke a tseba rona batho ba ngata ba batlang pola ba tlo ke le jetse nna ke tsamaya hohle mo ke batlang teng hohle ene hona le mohlang ntate enwa a neng a ntshisetsa dikoloi a batla ntshisetsa ka tlung a kileng a nrekela batho lona le tsebe ntho Tebo yena interpreter ke tla be ke founela ke batho ntate re ba ruti re hlaha
ntong ho pause re kopana le wena e re ha ke le tseleng ke fonele ke tebo tate moruti ke bone ntate mama a thewa le bontate ba babedi o patile koloi ya ye somewhere man mo ke re hona le batho ba itseng ke lo kopana le bona kae ka re ke bone koloi ya ntate ne eme mona a mpatletse batho. Now ke ne ke dula Freedom Square ka nako eo. Now every time ha ke ya haka ke emisa koloi ka ntle haka nna le difate tsena tsa fence haka in evergreen nna difate tsena tsa evergreen so ene ra ke emisa mo ke tlo thewa wa bona gate ya ka le tsena tsa lona tsa location tsena tse ka reng ke Jacob hana ko le kutsana le lenyoloi la re bona mosman so gate ya ka ne le jwalo o no tshwantse o bule thewe koloing ane kana go tsene ke tsamaya ke di crusade bosiu ke a emisa ha ke emisa tla be ke sa bua ke le tswalo ke le ne le bileng letsatsi ka emisa koloi gating ka tsamaya pela difate tsena ka bo 12 ka bo 1 bosiu ka re nna ha ke sa hlola ke tshaba from today ke khalimela letswalo ke re from today ke bua pela ntate modimo nna letswalo la ka le ke le hlole jwalo ka emisa koloi gating ka thewa koloi ka bula mamati ka tsamaya pela gate ka re nna ha ke sa hlola ke tshaba ene o tla tsatsing le ha sa hlola ke phela ka letswalo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth from today ka bua le nna ka November o tla emisa gate mona without stress le worry ha ba le teng batho ba tla etsa ntho ba batlang go etsa ene mpotse sebiti se se ka lo ke senkile kae ke ne ke shebelletse hape ntate mo a thunywa o na hla TV a thunywa ka R1 a tswa madi a thuntswa ka di R1 that man can survive ka o tla ntate mo hape wa le ponisa tla ona counseling a thuntse ka a njotsa ntate moruti ena le di bullet tse 16 million wa ka maronza phela ona tlile go nna di wana rone ha ntshene ba tsana ne njotse re modimo ha sa batle o shwe modimo ha sa batle o shwe pe bane ba tsana modimo ha sa batle o shwe ha batle hleng ba tsana la ngo tla modimo ha sa batle sikitse bolayang batho wena e tla dula le wena mare ke a o etsa next ke mayang go tla o na le batho ba dutse mona ba tshwereng ke di sikitse ba tshaba mo di confess mara ba ntse ba gaina ba ba smart e qetile batho ba ise mabitle mare wena e dutse le wena e o etse next because modimo ha sa batle ha batla modimo ha sa batle modimo sa batla batle ka jotsa fear ka bua le fear yak ka ijwetsa ka re tshabo ha se tlola o mphiditsa ka thata nna wa bona ba tsara ke engwe ya dintho tse tshwantse ke le ithute tsona eo fear is a spirit and a spirit is se batla o bua le sona because se a utlwa se a mona o letsa ntho mna di wena o tlo etsa re ke rere ma mona wena wa nrerisa ma wa tlo rera ma go tlo bua ko sa ke ka rera ba tlo kena moyeng ba sa nkuga ha ba qeta o tswa mona motho ba thuthumela hape ba suppose ko moto dance ke batla le mame now ka bua le fear dintho tse ntatana na thuntse ke mo shebeletse TV a ba survivor le ntatana na tle hona wa di bullet tse 16 nna ba tsana dintho tse ngata ke ithutile tsona batho le bogoni ba ntate modimo ke ithutile bona o ntate modimo I mean ke ithutile bona batho e seng ngone a ke so thunya a ke so etseng mara ke ntho tse di ka di tseba ke di bone batho ba bang le hore modimo na le bogoni le ntho hore ke utlwa hore mara modimo o gona go boloka bophelo ba motho a ke a bona go nna before di ba ke tsela di etsa ke sentse ke bone modimo le bogoni ba hae
Moses a bona ba Egipeta ba tla ka mora hae. Moses a etsa jwang batswana? Ha Faro a ntse a atamela, bana ba Israele ba re mahlo tloha, ba bona ba Egipeta ba ba phalletse. Bana ba Israele ba tshoha haholo, mme ba ipiletsa morena. Ya ba re ho Moshe, na ho ne ho sena mabitla ke verse 11. Egipeta ha o re tlisitse ho tla shwella le wa tateng mo. Ke ntho e o e entseng ho rona. Ha o re ntshitse Egipeta, ne mbalempho. Verse 10, as Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. Now, obana motho sa tsebe bokgoni ba ntate modimo. When Satan a ka study fumana ra o tsebe bokgoni ba ntate modimo, he will always bring things. He will always display. Bana bona ntho tse senang kotsi mara tseo Satana di hlaisang tje. Wa tswa ngwana butwa ka ha ntse re dira dipolasing. Ha mara ke se ke rara thero tsa gale tse ne ke di rara ntse ke le ka mokhukhung di ntlha tsa hore ngwana butwa ka o na rata ho tswa ka tlona gasa ene dipolasing ha o ka gasa mosibosiu bo tswa re sa a re o thole matleke hobane ho le fifi dipolasing mo sa ona di light. So honona le ditau tsane tsene di etsa molala tje tsena tsa di la bona tsene di decorate ka tsona di dulwa ka matlo tsa di decoration tse ka reng di Bloemfontein. Ngwana nona dula tje bea begyan mo ebe mo ngwana ne ka uyane ne rebe ya monyato le matinje entse ngwana na ba ditse ana mara ha tlotswa nix because o bona ntho kotsi ntho a ntse re fe o bona Satana ka o study o bona re moshimane kapa ngwanana o be ya taunyane ntse re amar kere ke le nkaza bona tse Satana ka be di kolotonyana tse ntse di re fe ntate o ote o be le stress di kolotong tse di re fe Satana ka tlisa tlala e fitla fela tlala ntse re kore o bo be miserable ene o bo le balo re wena o ntse phila ene solanga o ntse phila o na le chance ya go tšhentšha seema le kore o lebale gore wena o ntse phila. It doesn't matter o na le dikoloto, it doesn't matter gore o ka rara di-situation mare when o le lekwala o sa tsebe bokgoni ba ntate modimo o ka ba miserable o bo lebale. Ngwana eno na dula tjena ene la di tseba ditaunyana tsene di etswa di Bloemfontein e fumanetse ntse Satana o le etsa jwale ba bang ha wa robala le bosiu ha e sa le o na le taueng tse. Now e reng amen Dr. Nofem. Amen. Now o tla mosore ba la mpho mo man re kwale. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord, and they said to Moses, "Why did you bring us out here to die in the wilderness?" Ke problem ya batho ba tshabanta ba tshaba maemo. Ba re wa o re tlise o re ntse Egipeta o re tlise mo bala. When there enough grace for us in Egypt, what have you done to us? Ba bona lefu ba bona ntho e tlo qeta maphelo a bona. Ke kopa verse 13. Verse 13. But Moses But Moses told the people, told
told the people, Moses a jwetsa setšhaba. Don't be afraid. A le utlwe. A le utlwe. Ha ba tswala ntšhebeng kaofela. Ema ka maoto fela ka speed ko jwetse taba ena o ema. Moses o ha se a yena na tshaba Faro. O reng tsatsing le? Don't be afraid. O reng fanaga? Don't be afraid. Dula fatshe ko jwetse. Because this time it clickile. Nthori modimo na le bogoni e sele ka mona. A ya nne divanga. This time le hotla a sokotse o understand bogoni ba ntate modimo. But this time e fihlile nthori mara ke mo tseba modimo. Ke tseba bogoni ba. The same person ya neng a tshoa a neng a tshaba. Today se le na ra se tshabeng. Chill. Relax. Ali ngutle bazalwane mama. The same person a re nna ke mang yang ka yang ho Faro. The same person a neng a bona diphoso ka yena. The same person a neng a na le low self esteem. A re nna ke tsebe ho bua. But today re mo tlwaile yena re se tshabeng. Sa no go ika. But Moses told the people, don't be afraid. Don't be afraid. Just stand still and watch the Lord's rescue you today. The Egyptians you see today, you will never be seen again. Verse number 13. Eba Moshe o re se tshaba se tshabeng. Eman litile litle le bone pholo ye morena tla le etsetsang yona ka jeo. Hobane jolo ka le bona ba Egipeta ka jeno ha le sa tla hlola le ba bona le ka mohla ho isa gale. Ha qetile verse number 4 utlo morena verse number 14 morena o tla le lwanela lona le ntse le thuletse. This time boemo Faro ha e sa le yena moholo batho sa bona modimo. To an extent le sa fihla lewatleng o bona boholo ba modimo o bona boholo ba modimo bo modimo bo le boholo feta lewatleng le mamelang. Once o ka fihla stageng sa o tseba bogoni ba ntate modimo. Hona le bomme ba hlolang ba tla ho nna counseling. Batho ba sa tsebeng bogoni ba ntate modimo le dintho tseo le sena matla lona a tsona le batla ho di etsa. Ke kopa ke pheta le dintho tse le sena matla a tsona le batla etsa ho di etsa le batla di lokisa. Hona le ntate mo a kileng a isa BMA mara preaching tsa ka tsa gare ke le fa preaching tsa ka tsa gare. Ntate mo a banka BMA isa bo makeniking bana ba location bana ba lona. La bana ba ba lokisang di Toyota Corolla tse le tsamaya ka tsona man. Ntateno anka tele mamelana ntateno anka koloi ya BMW isa bo mechanic ya dula 3 days mbotse for eng lo lukiswa starter 3 days 4 days and 4 days sinya le starter a sotse ba sokola o senza mbotse bane a etsa mechanic ana tools ya BM and number 2 a tsebe next ka BM monga BM o nkile BM a isa batho ba sa itsebe o fihlela ke mo jwetsa ke roja wa nka BM a isa habo yona mo yentsweng teng nda bo sina stress when o sa tsebe bogoni ba ntate modimo ha o tsa fu iketsa bo mechanic bana o keneke ntho sina bogoni ba yona. Amen. Oka bona motho a panya pela o tsebe ke molotsana ke bua le yena. When o sa tsebe bogoni ba ntate modimo le ha ona le monna a se febe o tlo batla o itukisetsa ene mpotso mo lokisa jwang
Tloga demonstrate ka sona straight. Tloga. Fire. Now, when we must ya sa tsemo bogoni ba ntate modimo. O ka mosadi wa go. Tlo wena nyewe. Pere na o ke. Mohla o no fitla o tswa nthong. Araganwa. Apa? O no tswa kae? Haragat. Wa fihla ka Sonta a fihla a o etsetsang ka tlung dijo. O entse dijo pastor o entse mohlolo ntho ke sa e tlwaelang. Ke bone di tsamaya ka bo skeem board jwalo. Ke tlwaetse Ka nako tse na wa robala ka tlung for matsatsi a makae? a mararo ka. A mararo. O no le haragadi ona rona le haragadi. Mona rena diphiri ke re ke nye. Ana chance o lwantsha. Ha ka o lwantsha o njwetse. Le rona ke ra mo lwantsha. Ha na ile haragadi. Re mo lwantsha. So mame o fihle mo etsang ka ke le ka mo phela de mo ruta ke mo setsa dijo ka tray batho bane o no etsa eng jwale this time ha e sa le wena sebetsana le BM because the more sebetsana le BM o sena spanner sa teng o sa e gone e tla utswa khotso ya hao. Haya le o musino se ai wena Odimale bless. Le ka dula fatshe le mametse. Now when batho ba sa tsebe bogoni ba ntate modimo le lukisa di biame tsa lona o fihlela se ba wena frustrated because that mechanic 4 days o soka o ntsa starter I'm sure na le miserable a bohloko wa lokolo ya motho ke ena hana o loka but kana go tsena hana dipanere tsa koloi ena ya batla mo ilukisa batho ba sa tsebeng bogoni ba ntate modimo today ntho e tsang re be le miserable. Eno nai ke a ruta mo ntho e tsang gore e be le miserable tsatsing le o fumana bana ba lona ke difebe tsena tse hlotseng ha o robale ke bofebe ba ngwana o ene o feba ka di-tools box tsa hae nsebeng ba lotsana ngwana no ile ka toolbox ya hae o sebedisa yona bofebeng bane ba hae moro wa ria wena kana go tseng kwena sa robaleng bona tsotsi ene tshwereng ke boroko pela hao batho ba sa tseng bogoni ba ntate modimo re sebetse le dintho tse re senang matla tsona le tseo senang matla tsona ba tsona o theowetse a tsona na go e reng a ke rapela ke ra ntate modimo tse ding di hloka wena se fapane ke mo tsotse ke ra ya tse ding di hloka wena go re na le go jwale ke ra ya tse ding di hloka wena ai ena yona ke tloela wena nna ke tseba dintho tse ke na le dipanere tsa teng tse nka di lokisa le tse ke sa tlong gona di lokisa and believe me bazalwana and tlo go jwetsa that is why ke sena stress nna o tseba o lokisa ntho sa ikgone o tseba o dilana le ntho sa ikgone yo sena le bogone ba yona you will be very miserable le ke jwetsa batjha ba tlile mona ke re lona le tlo ba frustrated so lanka le batla go change maphelo a batswadi ba lona ne ke jwetsa batjha ba tlile mona
ka re bana ba ka the more le batla go change maphelo a batswadi ba lona ke lona batho ba miserable and ba bang ke ba sentse ba le miserable already. Guys, we need to understand the ability and Ntate Modimo. When we can understand the ability, sefapang sa Ntate Modimo. E ke ratang ke ane ya Zakaria. Zakaria le ana na rata Modimo ho jana re na le nako ba tswalang because ke batla kwala. Zakaria na rata Modimo ebile a seva ka tempeleng. But the same Zakaria o na sa tsebe bogoni ba Ntate Modimo le ho ja mosebeletsi. Le ho jana seva Ntate Modimo. Ntate Modimo fitla ho yena re mona Zakaria ke tlilo tla o jwetsa hore tlo ba le ngwana. Zakaria re yo se ke dila le ntho mono phosang ka tlong. Zakaria hothi una sebetsa ka tlong ka tempeleng a sebetsa ka tempeleng mara Ntate Modimo ba fihla mo jwetsa hore tlo ba le ngwana le mosadi wa Zakaria re le gala yena yona e tlo etsana jwang because mosadi ya no sa mono phosa man ha sana di feelings o tsofetse le nna ke tsofetse Modimo a re wena ba sa tsebeng bogoni ba ka ba pota ba bua Modimo a re tla ba se momo ho fihlella mohlantho ene e etsala. Now ke ena ntho ya batho ba sa tsebeng bogoni ba Ntate Modimo ye nngwe kotsi ya batho ba sa tsebeng bogoni ba Ntate Modimo ntho nngwe le nngwe when Ntate Modimo a bua le bona ba batla understand and it is not like batla we understand but it is because doubt ke yone e etsang gore se ka ba e dumela o sokole we believe because why doubt ntwena now ke doubt and doubt ke yone e etsang gore ba tlo understand e tlo etsala jwang ntwena mama o tlile le vaslapa ntšha tlokwa ntšha sefahlogo sa gago se hlohlone Sesotho. se a hlohlone Ntse motho. Modimo a ka fahlapa tse re tlo di sebedisa go ntlafatsa difahleho tsa rona o tshware tje e be mahlong a gago ke mayana le hlo e mo tshwereng hlo headache mo tshwere o tlile le vaslapa ne ke batla vaslapa ke mang ye mo o na le headache tlongwana na le vaslapa yena vaslapa gale di bona ye yena gale feta pakeng tsa ntho tse ngata o tshwere ke tlhogo ene lo ntshware haholo Ntate Modimo bosigo ke robetse mare yona le tumelo ngwanese ke a gago mare jwale yena vaslapa a kry o tlile le yona ene ke a e tlwaetseng now a re bua ka bokgoni ba Ntate Modimo re bua ka ntho e tshwanang le tlokwa
It's already. Tshela nyane mora. Ebe mahlona o tse. Ebe. Tswang. I don't know tswang. Le bakae? Re babedi. Kuba. Kuba. Le mekentse nhlong. Re meile metsing ke yona nthwena apela ke hlogo bosiwa robetse. Le meile metsing. Malateng ka speed. Re molate. Tlokwana. House. Tlokwana. Malateng lona metsing. Vaslapa kae? Ke a kopa. Zasikufaka emzimbeni. Soyisile. Yo. Sikhupha izinto ezinyaweni. Kwathini? Yo. Re kenyela tshwanetse o tla ka bo dikausu tse rege. Ka bo dithaite tse rege. Wena o na bothata ba sefatlhego le wena? Bothata ba sefatlhego? Ha boyo. Ka nnete. Jwale wa o dulwa ke ditepo tsa sego. Di na le gore di ndule kapo e ba tshintshi e mferisa. Jwale wa e gore ha o na bothata ba sefatlhego. O phethwe into entate? Inhloko. Ixesha elingakanani? Selixesha elide. Selixesha elide. Basilapa tsela se ke la lo fa batho ba hlape ka tsona. And le lona se ke la hlapa. Ke a tswa di basilapa tsa lona ke di alpha le omega. Ke qalo le qetelo. But not this time. Kenyetsa letswala o etsa bana. Nkenyetsa letswala. Ke kenyetsa letswala. Ke le ne. Se ke ka lefa baslape. Hobane O na le ya hae. o na le ya hae.
o e rekile mosona Ha ke sa e batla eng. a o sa batla go bane Ha ke go ntse o phumula ka yona. ke a e cancela ka sa mphe metsi a itlwele mphe metsi ana ke cancela mofufutso wa ka mona ke lefe ke tlise mofufutso moso O ntse o etsetse hape ka metsi. le bakae Ke moo. kgetlong le o batlang Ke a tlo ngwaneno ha a tle. a batla ngwanena a tle o moloi wa o kae Ke moahisane wa hae. o moahisane wa hae tšhelete tsa di kae Tjhelete tsa hae di tlo tswa kgweding ena. di tlo tsane Kgweding yone. a ko lo hlodisa gore di fasitswe ke ya Pitori o di entse Ha di a fasuwa. a di a fasitswe Ba tlo founa. Ke a bona file eo ke eo le pampiri ya offer e ka hodimo. ne le thibetse jwa Re ne re kwetse. jwale le butse ne Re la ka ra e bula monana. Ha ke bola go tla ga bola. Ka morao go tla o tla ga bola ya ba se re mone ntho ngwe le ngwe ya hae. ke tla o bolaya gape mo tlwele mo fa vaselape a ke ena tleng ka ke thank you Jesus mela Tate Moruti o bone batho ba kae a le moo. jwale wa vaselape o no re ke se ka o sheba mososo wa ke letswalo o ne etsala Ha ne ke utlwa letswalo la ka le etsa. Ke tseba no etsalang. le kae jwale Le ile ha le. ga o sa na letswalo sa mo hlapa vaselape wa kae tsa mo hlapa tsa mo hlapa ka mahlong fela vaselape wa kae mphe ke vaselapa ntho hlapa ka ema ka motho e re vaselapa yaka o tlo ntlafatsa sefahlego sa ka Jesus name yo inja sorry thank you Jesus se la kadima batho di ba modimo ka ba lo hlapa sekhwakhwalala
I will let Jesus is love. Na 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 na. Ara ke a utlwa ke ena man. Ha mona ke ena hla mona ke ena. La bona must be now. I know. Are ke khaletse hore hle mo. Kana bina ke ma Lionel Rich. Hey. I am one cousin. Ka le bontsha bokgoni ba ntate Modimo. Ha re bua ka ability of God. Ke a re ba serapa tsena ha le dikadimisi, ha le dikadime batho. Thank you, Moyo Allah. Why you pesa? Why you etsa sohle? Bona ke tshajwang, bona ke tshajwang. Le bagae. Re dingaka wa bona. Re sa tswa fihla. Strateng sane sa bona. O bone jwang mari? Mamelang difebeting tsa dingaka. Oh, butle. Why o tlameha ho etsa tjena hle ntate? Oh, go tlisa dintho tsa bona. O ska. Oh, hle. Butle. Bona ke. Tshwara. Mofeo. Nka. O di maka ke ena. Le tsamaile. Kuba. Mamanda, o bona batho ba kae? Ke bone ngaka tse tharo ntate. Tharo. Tsa mo hlapa. Thank you. Va serapa oye. Amaka motho. Le tlo tloga wa utlwa. Kuba. Ya o kae? A batla le va serapa. Ya o kae ngwana? Ya o kae? A batla le yona. Ya o kae? Amaka motho. Qala o tla. Fatla o sa a se hantle. Ntse pele. Fa se la pa kae? O ilebetse ka pele o isitse. Ha? Ke lebetse te moruti. Ilebetse. Why o ilebetse?
ya wa qala Tswa. Alona, tswa. Le tsama. Le ba kae? Le ba raro. Wa le metsa le tawa. Wa le metsa le tawa. Yo, Isa. Bohlambe yafa. Inhloko yakho gone forever. Kuba. Le ba kae ho yana? Di tsena ba kae? Ba gago Le bana ka ba basadi. go kopa Kopana ke lona le ba kae? banna le basadi Banna ba ba kae? ba babedi Wa le metsa le tawa. motho o bohlale bontate. I don't take it again. You can imagine if no kwatetse monna because ana iketse bohureng. O no tla kwatela motho a yentsweng ke baloi. O bo itshenyetse lenyalo. Ona le vasela bae. Tla kwa. A o ska mo le motho a lokileng ka teng ka mora dithuto tsa ka. Ona ngwana lona. Hey! Oya ka bana mona. O ela taka. Shopo tsamaya boy. Motlela la taba slap. Tsamaya ntate o tla batla makule. Motho o batla mena business ye. Ha dlala. Mena business. Ola motaisa. Eya Le motaisetsa. African Eh, ha sa tawa o focused too much le eng ya hae? ba aisane fela mo Le motsamela ngaka kae? o ka face 6 ka Le patala ba kae? 450 Ngaka lona ke mosadi ka ba ke monna. ke monna Bitsa moshimane yo. A lona. Bitsa moshimane wa ngaka. Ai! Le hana. ke nna motho Moshimane. Mshanti, moshimane. Wa ngaka. ya O tswa November. ke ya o tseba Wa yo lo ya moputha wa ka. ke ba isane ba ba tlileng ho nna ntate. Mamela moshimane tu. A go tshabisa ga mmorso to ya moloi. Lokola moputha wa ka. O ntse bala kae? Wa go sukudisa Bloemfontein mona tsa gona di kopane ke wena ga sebetsa wa di lata di holong kwa O ngaka o kae wena? face 6 fela mona Hana o finyane le nna mo. face 6 ya ne bo Thembeni kwa Ba patetse bokae? 450 Na go tshaba ke le tshabe ka ofela lo. Le re ke a le sukudisa. ai ga ba tlama batho bana ba tla molla Le wena wena batho ba ntse ba le ka ulloy. na ke lo e wena ke mpa ke thusa fela batho ba tla monna Mamela he. Ka baka la hore ha ulloy. A go tshabile ko la moputhe wena kana se ka hlola tawa. Le loko le ntshete tsa hae. Tsa ngwana hae. ha e le ditšhelete tsona re sana se hodima tsona ntate ha e sa le dilokolo gale kwa Loko la nyana he. Ntsa le ntho etsa ngora tawa. re tla mo lokolla Ka pelenyana. okay Ke masela pa hae. khutlisa le confidence ya hae Mo fenyo. ya ha re zama mona o tla ba le hantle ntate
modimo wa ka ke mo lokolla ka lebitso la Jesu khubane o bone batho wa kae Fafo. ba le tlo bona a le tshwara di-vaslapa ke qeta ho bua le tsona o di beya mahlo mona po o diwa ke vaslapa ao a le qetile le tsamaya le lo hlapa lebaka eo ho yena wa e le mo entse tje ka mahlong wa e le mo entse tje ka mahlong wa e le mo entse tje le a tsamaya ka ba tsamaya le tlo tsamaya na le a tswa ka paletso a le ntsenyetsa nako le a tsamaya ka ba tsamaya le a mo lokola kere le a tsamaya ntsha ntho tse di kentse mahlong ae di ntsheng o lebetse vaselapa lona ntshang ke a tla o lona November maobane ne re tseba go service maobane tlo ba fule re ntse go se ka tla maobane le ntse a re se ka tla a ke re wa hopola ke ne ke ka December o no itse ba ngole dintho tse ba di batlang a ke re hona ba tla ntsha di 500 ne le lapile le soka mona le letso a ke a ba ngotse go o batla monna e mosebetsi ba ba mo botsa gore o batla monna mosebetsi go kwatile monna o fumane mosebetsi re tineile ba tsamana ka mosadi o ile a batlela monna e mosebetsi le a hopola go tena hampe wena go tena hampe ha re tsebe no o batla o bula eng hape gore ke tineile ne bile ke iphitisa o monna e se ke bona go a tho wena ka ke iphitisa ke batlang ferie o iphetetsa pela monna wa hae ene ke iphitisa ke re o batla o free monna hae ene ke re ka sokola ha o feta pela monna hae o no tsamaya jwang ke itse o kila ka mphoqa hampe hle ko bontsha ne ke o no tsamaya tsamaya jwang o tenne diphatlo tse jwang ke pressure pen o batla go kala mosadi o monna ya November ba phela hantle o sa ngwana o bohlale jwang November o ne ntse itse o tlo bolela gore monna ha e fumane mosebetsi ne itse o tlo bolela ene ke re jwale pasarane mosadi o ile a neela ka 500 a re kopela monna e mosebetsi no o batla o bula eng hape le bakae hana ba selapa motho ena o isa ka eo ke ya kae hana yona mana o tlo etsa jwalo ha o tlo etsa jwalo November hle ha o tlo etsa ntho e etsang entle ke o ka mora rona wena go hlokometse ha ke tsebe gore batla eng o ka mora rona re ka re ya dingakeng ntho tsa rona ha di sebetse November le last ke tswa ngakeng yaka wa patala bokae a ke re ke a itshokola 400 hle ne ke re ba mo bolaye ne ka re ngaka yo ke bona le motho ke batlang o mo bolaye ke mo phuthe wa November ngaka yo ke ha re honna hana mogana o bolayang magona le maka ka re hemphe wa mnyamane ke batla be le senyama o mphele o tlama ke batla o tlama dintho tsa hae le mo ferefere a dula ferekane fela ska ba le khotso ka mpha meriana eo mara satane ka ba ya rapela meriana ena ya sebetsa nix ya sebetsa a ke o mo rutile rapela batla o bula eng o bane sa tsaka mo go tloka tla me a fumane easy 1 2 3 pa kubai get out bye bye lokolo o bone batho wa kae ba ba be ntete moruti ba babedi o tshwere ke mosadi wa gago boema fa selapa yo kae
ke atla le yona gobane o sa tla ka le yona ke lebetse a mare o na le batho ba buang a kitse ke oma o lebetse vaslapa ee ka nnete ee ntate e tsa tšeng pikinyana le o tlolele go nna modimo aka letsolela lae ke le fetola vaslapa ka lebitso la jesu ke ntsha seqitho mahlong a qala wesa ntse bona o tlo etsalang jale se le ya dishopong le le bangata ka ba etsa tjena hle mo tlohele le bakae le bararo le me entseng ka mahlong re mo etsa gore e ngwa e mmele o kaofela katiswane ke re letle le divaslapa letso leno le beye mahlong a hae 1 2 3 le beye ye lona le beye le a hana re hana oh o ntse o bona ntho e tlang re hana ga re tlo e kgona eo ke eng ntho e tlang tse ba plana di-business o na le motho a tlo ba funda for business tsa bona everything e ba e hlokang o tlo ba funda for yona yena le mang le monna wa hae ene o na le tsona le tse a batlang ho iketsetsa tsona aside di-business Eya. jala ha ka beya letso leno di tlo etsahala ene di tlo succeeda mo tleng kwa kopa re kwale the ability of God a kore bokgoni ba ntate modimo ya we ka vaslapa ya we ka ntate tlo ya we mo pe vaslapa lo hlapa utlwe hlape yo hlape hlape ha monate le lo hlapa le tlomo a hlentate modimo ka ke a leboha thank you Jesus la tsamaya le ba kae kgale ke mo tlogeletse ga le mo tloeletse ke batla a prospere a atlele lekolang katlo ya hae ayo tena o itlha mo wena o ntena o itlha mo katlong ya ngwana o mana ke le tena ke tla mo katlong eo le ba kae ke one we one o fatshe katlo ya hae jwang ke mo etse ngakeng ha ke mo etse ngakeng ngaka ya hao e kae lokolene kae lokolene man ema e ye ngakeng ya hao e bitsa ngaka ya tlokolena e bitse ke mosadi kapa ke monna ke mang ke mme ke mme bitsa ngwana neo e bona ausi wa ngaka ausi tate ke wena ngaka e fatshe mosadi o o tseba November ke moruti e mong ya Bloemfontein
Okay. mamela he le tekatsetio la moloi loko la mosadi o. Lokole ntsha dintho tse o di fu tse o file motho a tlileng wena gore o fase mosadi mo lokole ka eta o ntsenyetsa nako mo fe tšhelete tsae mo fe o tenela o tlo nne mo lokole mo file tswa khubai out bye house melang o bone batho ba kae Ntate moruti. ba two Ka mongwe ke mo itse mare. e mongwe a mo itse Ntate o tseba ofe o sebetsa le ena o sebetsa le ena le close Ha e sale re sa utlwane. Ha e sale re sa utlwane ntate moruti. ga e sa le sa utlwa Ke di kgotsana. a Ke be ke dira kgotsa le ene ntate moruti. a go dire a ba etsa kgotso ga ba sa utlwana o ile a etsa kgotsa tshwara yana sa ba mokote godimo o hloletse khubai a kore bokgoni ba ntate modimo wa ka baselapa tsena le kadimisane ka tsona di hlapa ho fihlella mo ya ke le tshepe lona di lo feta di be di paroletse ke tsane so le re mosadi wa monna yo tlolo ba tlo ba le di-business so wa ile mo le ba itse vaslap Ga tsebile go tlolokolo. le tsebile jwa Ge bone. Ha se re tseba plan tsa hao. le a tseba le tsebile jwa Ge a bona moyeng. A ke re le wena o sebetsa ntho tsa rona moyeng. Le bona ga bona. le ba kae Ge ba gago. le mo tsamela ka kae Botshabelo. le patala ba kae 600. 600 ngaka lona ke monna kapa ke mosadi Ke mosadi. bitsa ngwanana yo Ba o bitsang. A ga di kene a be ko wena. Jwale o batla tlo etsa gone tlo. mme wa ngaka tlo kwana tlo Ke ne sure. Ai ke tsamaya once. wa ile wa maputa wa ka Ke sa hlotse. Ne ke sa tsebe. Ko ba ntshwarele. molokole Ka mo lokolla a ke sa hlotse. Lokolla ntho tsa hae kaofela ditjhelete tsa hae. ne le fatse tšhelete tsae Ntho mo lengwe ya hae. ne le fatse jwang A ke go tlo etsa di-business tse tlo etsa tjhelete. le ne le mo fatse jwang mama o bapala ka nna wa challenge A ko challenge. wa ntseba Ko utlwetse fela ka wena. molokole Ka molokole.
So tsamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khumai. O bona o joga? Ba bararo. Ba tsamaya le mme ya jwang? A di faya so. Wa di fa. God bless you. Lona ba ba le tlanka di vasla pa honna na utla. Ke tlo nka tsaka. Be ke nyetla. Le tlo etsa jwang? Le nke tsaka. Tse tswang letsohong la ka. E seng tsa bo my friend. Ba nona jwale ke a bona ke lebelo ya bo my friend ma. Tlo nka tsaka di vaslapa. Le qetile mo. Tlo ntate. Tswa. Ya tsama. Ya tsama. A go tlile re. Le ba kae? Le ba kae? Le ba raro. Le ba tla mo yena. Ga ba tla next. Ga ba tla mona tsone. Ga ba tla mona tsone. Ga ba tla mona next. Next. So le mo faisetse. Ga ba se fofolo ba. Le faisetse. Ga ba se fofolo ba. Le me yetse ngakeng kae? Ke wa tsa. Le tsabe. Le patetse bokae? Ke 300. 300. No ngaka lona ke monna ka ke mosadi. Ke mosadi. Di tsante ka tsene nna nna la ngaka. Di tsa ngwana neo. Mo bitse. Le mothotse. Mme wa ngaka. Wa yo lo ya moputi wa ka. Ga ba tla mona ya pele. Le wena o kene mo. O ngaka. Wa ntse ba. Ke o kwela ka wena. O tlola ka. Mamela, o ke le tshabelo. Le go la mo mothabo. Mo lo golle. Ka speed. O mo kentse mo. Ga mo fasitse. Mo fatse ka. Ka dithapo. Ka dithapo. Mo lo golle. O fatse ka tapa tse jwa. Se khofile. Yo go be. Se me balabala. Tse mo balaba. Mo lo golle. Ntsa ke mo le mo mmeleng wa. Ka pele mo ntse Ga mo fasitse. hore ha eme ke nako ka sa tswela e le ditse ka tse thata le thutse di tse tu burugwa botse kinye nexo le monna ke pause e sella ko le mo fa sa ska tswelo o nyetse A ba se utlwana le motho a utlwana le. o jana na sa gone robala motho ai Ona go bala le yena mara ba sa utlwana. o ke pele le Robertson sai Le ka tlong. ga mo ntshitse le ka tlong. le mo ntse le ka tlong mo le go leng he a ke bapale nna mo le go leng Ga mo fasola. Chapel ntsan le ka mon kwa inyai le mo kentseng ka morao Ga mo fasitse. le mo fatse ka immo Ka meriana. ntse lo go lang ka tla ya
Le mlokolotse. Le qetile. Tswa. Ke batla itsitsinyehe pele, ke batla itsitsinyehe ke utlwe hore. A itsitsinyehe. Ya tsikinyehe. Ya tsikinyehe. Ke batla itsikinyehe hona jwale. Basadi ba senang banna lona. Kore ne le tshwere ke boroko se bile tlhaphotse letse. Tai. Lona le itlontlolla utlwa. Tai. Bomina. Kore ne tshwere ke boroko se bile itse. Le qetile. Ke batla itsikinyehe pele. Ya tsikinyeha jwang? Ya tsikinyeha? Nini? Nini? No. Ke nahana hore e tla tsikinyeha ka ka bona bo lengwele ha fihla hae kwa. Dr. November. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kubai. Ntate. O bone batho ka? Ba tsamaya le mang? Le ngaka. Wa ba tseba? Wa ba tseba? Bula molomo. O le gold. O ntse o sa tswele. Next. Ya sokodisa. Ke ntho ka reng load shedding. Bula molomo we. Bula molomo. Vupa. Mabo, tsamaya hlapa ka fase lapa eo. Tsamaya hlapa, khuba. Le qetile ne. Le mlokolose. 1, 2, 3, 4, 5. Khuba. Tse ngata tse ke tsamaya. O kae monga tsona? Le a tswa yena ne. Le a mlokolla kre. Le a mlokolla. Le a tswa ka paletse. A go utlwe le reng. Le a mlokolla ka pale mlokolla. Le a tswa ne. Le a mlokolla. Le a mlokolla ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modimo ka ke molokola ka lebitso la Jesu. 1, 2, 3. Vaslapa. O ka monga yo. Le a tsamaya. Le a tswa ka paletse. A ska le tsenyetsa nako. Le a tsamaya. 1, le a tsamaya. 2. 3. Le a tsamaya. Le ile ho yena. Le a tsamaya. Ha ke utlwe le reng. Le a tsamaya ka tsamaya. Le a tswa ka paletse. A ska le tlisa dibatlapa. A shara. A ke so bitse batho. Le a tsamaya ka tsamaya. Le molokoletse. Ha ke utlwe le reng. Le a tsamaya ka tsamaya. Le bakae. Le bakae. Emma. Le bakae o hena. Le bakae. Le bakae o hena. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Tsamaya. O mong. Kubai. Jesus name. Re ke a leboha morena Jesu.
ne re bua ka bokgoni ba ntate Modimo ne le butlwile batswalana eng bokgoni ba ntate Modimo. Now when you can know the ability of God, nothing talk on my baby talk on utlile va slap atla va slap nte tsene ke bless about ka tsona. Oli green. Tell them that. Thank you. Udimaka. Moya wa tšhelete. Koloi. Moya wa tšhelete koloi. Ya tsamaya. Ya tsamaya. Ntshebe. Phamatso a mabedi. Ka maslapa ka ke. Modimo a fe koloi tse o di batlang. Say amen. Kopa re kwaleng ka temaneno mara ke rere. Ke kopa o iphehle fela and then ke kopa o mpalle Numbers numere chapter 11 o bo kwala mama. Chapter 11, Numbers chapter 11 verse 10. Hoja ne re nna nako ne re tlo bala ho tloha verse 11 mara ke le di bala fihlang. Setjhaba sa korotla. Difumane. Mboy qale chapter 11 verse 5. 5. We remember the fish we used to eat for free in Egypt. Mamelang he. Jwale ke batla bua le batho ba lapang le batho ba dintho tsa bona di sa tsamaye hantle. Mamela mazona. Ke tlo fa something ya ho qetela. Bokgoni ba ntate Modimo le mametse. Mona bana ba Israel tlala ile ya ba hopotsa Egypt ba utla ba khalla go gotlela Egipeta e reng ka Sesotho mme re hopotse atmetsa maiki molomong o soka re hopotse ditlhapi tseo re neng re dija ha re sa le Egipeta. mamela he bana ba ntate Modimo ha ba sa tse bokgoni ba ntate Modimo o ka ba utla ho hopola dibi o bo itshole re no pholosetswa eng o bo tsa ditsempela hao o bana ba bang ba lona ne le bo masoro khole le tse ha ka mona panya pela o tsebe ke molotsana o tshwarele ba re hopotse dinama tse re le re di tsa kae Egipeta ba tsona le ba reng
wa bona ha o tsamaya le modimo o sa tsebe bokgoni ba hae o tla bona hana hore ha o no so pholoso ona le betiri e ka re ka gutlela morao mo o tswang teng ba re hopotse dinama tseo re ne re di ja gepeta ba la nnake re hopotse ditlhapi tseo re neng re di ja ha re sa le Egipeta ba hopola faro ba hopola mo ba tswang o kila bona o sotle o rutlo hopola nyatsi gore ka re ka mo etsa WhatsApp gore ke kopa mpona ke reketsa ba la mme re hopotse ditlhapi tseo re neng re di ja ha re sa le Egipeta re sa di reki le mekopu le mahapu le dishaloto le dieiye le dikonofolo ai mme wa ba la mpho motseng. In Egypt, we used to eat all the fish we wanted, and it cost us nothing. Ai Remember the cucumbers, the watermelons, the leeks, and the onions, and the garlic we had. But now our strength is gone. now ha re sana matla There is nothing at all to eat, nothing but this manna day after day. ba tenwe ke manna ba re tena ke o ja manna every day bala re felletswe ke matla ha hona letho ho hang ha se manna ana ao re a bonang bala mme manna ane a tshwana le peo e tshweunyana sebopeho sa wona se tshwana le sa mamina a difate verse number 10 Moshe a utlwa setjhaba sella hohle malapeng a sona motho ka mong alla ka monyakong wa tente ya hae mpho motseng bala Moses heard all the people complaining as they stood about in groups at the entrance of their tents. He was distressed because the Lord was angry with them. okay utla verse number 13 bala mme Verse 13 Nama ya ho fepa setjhaba seo sohle ke tla e fumana kae e bale hape mama Nama ya ho fepa setjhaba seo sohle ke tla e fumana kae Mose a tshwara ke stress gore mare ke tlo fepa batho ba ka eng ka English Verse 13. Where could I get enough meat for all these people? They keep whining and asking for meat. bala I can't be responsible for all these people by myself. It's too much for me. o tla Mose o frustrated mon mona Mose o sa lebetse bogoni ba ntate modimo now when o so lebetse bogoni ba ntate modimo ya pele tlo etsalang go ipotsa dipotso ka bophelo ba hao ba zana na ke le tlwela ntsebenhleng mona Mose o sa le jwang a re nna ke a ruta vandag le tla ipea hantle Mose o sa lebetseng na mothaka ta le bala bogoni ba ntate modimo ya pele e tlang ke stress le worry ya o jwale ke tlo etsa jwang ene o lebetse gore modimo yo o na le bogoni bala ka ya mme Nama ya ho fepa setjhaba se sohle ke tla e fumana kae se a ntilela se re fe nama re je ke sitwa ho jara setjhaba sena sohle ke le mong hobane se nkimela haholo haeba o nketsa tjena haeba balantle haeba o nketsa tjena hlompolaye hona jwale ke a o rapela haeba o nkgauhetse e le hore ke seke ka bona bomadimabi baka sheba Moses de wa na le stress ka teng ke bophelo ba setšhaba sa Israel se bile ikopela lefu ke la bona mopholosa sa tsebeng tate modimo o la lo feta batho bana ba tshepetseng yena ba bang ba lona le lebetse bogoni ba tate modimo o fihlela bile le complain pela batho ba sa pholoswa o le jwale ka ikare wena ona modimo
pela bana ba hao pela batho ba no tshwantse ba fa tshepo ko ena complaina go feta yo ha go se bone ntho tsena bana ba ka ko re fumana mokreste a lla o feta mamele le la o fihlella le ba heteni bana ba lona ba banna ba se ba bile ba sa batle lo tla kereke because ho lla wena ba heteni ba lona ba bana ba sa batleng kereke se bile o lle because le betse bogoni ba ntate modimo o lle o le ngwana modimo le betse re modimo na le bogoni ba tsona mo se ona le betse bogoni ba ntate modimo o tlo utlwa ntate modimo o tlo etsa eng ba la he ngwanaka verse number 16 ya o 31 na kwa isa re dumela ha tsoha moya o tswang ho morena wa tlisa dikwekwe tse tswang lewatleng wa di hasanya diahelong le ho le potapota bonamong ba sebaka seo di neng di se kwahetse ho tloha mahlakoreng wohle a diahelo e ne e le verse 32 setšhaba sa ema mme setšhaba sa ema ka maoto letsatsi leo lohle le bosiu bohle le ka letsatsi lohle le latelang sa bokella dikwekwe ya neng a bokelletse hanyenyane o ne a bokelletse tse ka bang boima ba dikilo tse 1,000 ba di beka dihwapa ba di aneha ho potapota diahelo sheba ntate modimo etseng mona o bontsha bogoni ba hae a kere bana ba ipotsa gore ba tlo ja eng ba tlo phela jwang sheba ntate modimo a ba bontsha gore e lona ke teng I can provide you ba tsana mare la bona nje le bona mare modimo powerful sheba modimo bontsha bogoni ba hae mo a kere bana ba wa ria a ba tlolla a re ke tla le fepa gore le be le etse dihwapa ke ba etsa dihwapa mme ba lahle ngwane se ke o rata ya re ba santse ba lomme nama ya re ba santse ba loma ba iso ihlafuni le ho ihlafuna kgalefo ya morena ya ba laimela morena a otla setšhaba ka sewa se tshabehang la ka tsamaya mme makgetha ke re ke a rona itswe amme sebaka seo ba se rea lebitso la mabitla a meharo hobane ke moo batho ba meharo ba neng ba epelwa teng setšhaba sa tswela pele leetong shaba tate modimo ba o tletseng o na ba fapa manna go banana ba tla ba bontsha bogoni ke ba sa appreciate a roke jwale ke tlo le fepa because halin trust a le tsebe bogoni baka then ha qetile itsa ba re ba utlwa monate a re tshwara nama itsa ba re ba ja a ba bontsha gore yena ke mang because they did not honor him and they did not honor his ability. Now ka mantswe mang ho kotsi ha o le ngwana modimo o sa kgone ho ananela se o ntate modimo a leng sona le bogoni ba hae qetile mama tloela metsi dula fatshe ke nyeruwa ha bohloko mo qetile bogoni now sheba ntate modimo o sa lwana le bona ka baka la ntho e one every time when ba ya ho ntate modimo ba ya ka complain if bana ba tseba bogoni ba ntate modimo bana ba ke ba ya ka ntate modimo ka complain bana ba tlo mo trusta lo believer dintho tse ba di batla modimo tlo ba fa tsona until you understand that as a child of God qetile bazalwana tsebang bogoni ba ntate modimo ema ka motho ha qoqela mothapela hore o ithutile qoqela mo qoqela
I'm not lying. Mo qoqela. Sheba o yena ke kopa le shebana le qoqo. Ntate ntsha mask re a qoqa. Mojetse, mo qoqela. Shera le ntse le yena, mo sherele. Mo sherele, please mo sherele. Batsana le etsa ka pelo ya kaofela. Le yena mo fe chance o sherele. Ana ska ba bua ka mama fela a bua le ka tse ding so tsena tse ratang nama o tlo dula nameng fela ba ratang dihwapa o tlo bua ka dihwapa fela Nsebeng o bana ntho tse a lekela di tseba la tseba bokgoni ba ntate modimo le keke la sokodisa le bonehela lo ntsha tithe tlo go bontsha ntho e tsa re le sokole o nehela ha o nahana o hloka ha o nahana mama tlo ba o ka ngwana wa moshimane o ka Sunday school mbitsetse ngwana ntle le grocery ya niaka a ke ra ila ipakulla itlise ke di badile di danono tsa le mamzalefu kukulethu ke di badile di danono ke di badile ke di tseba le divorce tsane sa Woolworths a se tsa boxer le tla di bona divorce tsane divorce tsa boxer le tsa Woolworths wa di bona mamtana fa di kae divorce tsa ka adi ho ja ka batla tshwiri to tswa for grocery e dia ngotla tse dina divorce tsa ka di kae Shabang maobane ne re na le tshebeletso ya banehedi ngwanenwa a ba re ho mama hae o itseng ho mama ke ile ka re anke go mpeletse gore ke letsatsi la banehedi maobane ya ntate moruti o bore ke bere ke kopa o neela ka dijo tsaka maobane lona batjha ntshebeng di balotsana ngwanenwa o nkile grocery le hlaisitse a kopa hore o kopa o nehela ka grocery ke ya mpho lukse TV yana e hlaya hantle mpho o lukse screen sena a se right sheba grocery ngwanenwa no etse ka yena ke o ntshitse grocery ka tlong ka fridge ha ke ile ka mo jwetsa hore o itse o tlo nehela bokae ka re ha ke na cash enough because nna ke rata ho fana ka physical cash a ba re he mare kuno ku ja nna ndifuna hamba nokutia kwam ibile di ha re di paka ai khona ke bona e ka re ya tlala ibile a ba re ske ga etsa di plastic tse di be visible le hore ba loi ba shebe a di tswa ka jarete a ba re di pakele o tsena tse bonahalang a ke re ba loi ba dula ba re sheba ha re tlale ha re le blessed a ba go batla tsena di tle di bonahale ene le moruti a sa bonahale a khotsofale Shabang why bantsha dijo
ngwana o na le tumelo and tumelo ya nang le yona e etsa ra ska tshaba o hloka ba Israele ntwe ba shapileng ko tshaba o hloka itse ba qala ba bona ba sena dijo le yena mmoshe ke ba le stress and stress se ne se etso fela ko re fela ba le ba sa trust in that modimo batho ba sa trust ba sa tsebeng bogone ba ke ba nehela bona tlo ke dijotse wa ile sa nehela wa ile sa tithe asono ra lena tšhelete but le tshaba fela hore ha ke ena ka nehela ka tithe ke tlo hloka ke tlo sala ka eng hape ntho e ke dulang ke ruta gugu ka matsatsi ohle. It was a special service a ke re maobane re ne re ya ho moprofeta o ileng hore o batlile banehedi knowing that hore o tlo re rapela o ke se ye ho moprofeta empty handed hore na ona le eng a ke re le ha o ya o batla o una shopong o ya o tshwere tšhelete ha o ya dingakeng if o dumela mo o lo kgantsha kere so o ke se ye mohlankeng wa modimo o sa tshwara letho o ka apolena wa utlwa ke a ulwetse ha e tswa ka fridge ne thata now mohlale ke la tshabang a lena grocery no tswana ya fokola mare ntho e kileng ka e bua nkgono ya yo entle le kipinga singaithat kare kgwedi ena e tlo fela ntse re ja kgwedi ena ha ona hore e ka fela re sa je hore na ho setse eng jwang kgwedi yona e tlo fela ntse re Don't you want to say something? You know why ba sa tshabong ka di risk ngwana nona tshwere ke o na le asthmatic moruti anwa chronic treatment a pampa o la phalwa ya di pump every day every morning tshwantse a pampe o nwa medication le letlalo dedi o na mixetswa di cream tse long hore di prescribed ke doctor ho di bua ntho tse tharo mo tse ene tse tu medication o no le 4,000 per month doctor. And ever since the day uno umorapel, re sa hlalosa hore wa kula, re sa hlalosa le hore nna ke na le bothata. Ha re fihla ka re gugu tsa mo lahla ntho tseo kaofela and a ke batlo o hlotse ko bona tsa treatment dedi and ha ona letsatsi la kileng a kula a hohlola. Now you understand why but one of us are tshabi o hloka because ba tseba bogone ba ntate mo le lona and bana ba ka o fihlella le tseba bogone ba ntate modimo now motho ya tsebang bogone ba ntate modimo mo wana le ka monehela makwala a sa tsebeng bogone ka ba lebetseng bogone ba ntate modimo ba bona le ka monehela ba tla tshaba ba thothomela ka sehlo ke ena ka moraro ngwana a bone modimo le mmae a bone wena kana nona le bothata ba ba mokokotlo dedi ene le bona ne ke sa bua o bona o ngrapeletse fela ya ba ho bua batho ka hare ho nna e le hore di colleague o mokokotlo ntshwereng ne ke sa gone o dula nako telele hobane ke sebetsa ke dutse computing the whole day. So ne ke sa gone ke performa le mosebetsing ke dula ke opelwa se ke kenya le bo dipetche mona ka morao for inflammation a take into wa bona number 1 tlo go tsetseng tlenke le fenta o qetela wa bona if o batla miracle o batla modimo a etse dintho ya pele you have to trust him now never o mo trust solanka o sa tsebe bogone ba hae ntho tlo le etsa le sokole that is le tsabona hela le tsabona boshome why o tsaba o hloka and the reason why o tsaba o hloka it is because I trust in that modimo sheba batho ba ke ena cruiser Alice uska siya are hey mama it's going to be difficult to carry but we will make it we take everything
o tseba danono wena ha lona ko nwa masheleshele o se ya bane le tseba di danono ke ntho tseng e se o nwa motoho o se mpa ya o ibe boima ntate Mosheshi ke a testa tse ke lapile qetile ngwanaka nna ke ntse mosebetsi wa ka ha le ka la trusta modimo di le mo trustang ka teng modimo kwa batho ba mo tshepang o na le ba soka ba appreciate mo tse go jwetsa ba batho ba soka ba appreciate since le bua ka appreciation to go jwetsa ba batho ba appreciate ba tshaba o hloka and the reason why ba tshaba o hloka it is because ba tshepe modimo ena yeo ba mmonang ka mehla bona mama o thabile jwang o tle le tswala le sa sebetse bon o tle le tswala le sa sebetse bon o fitlela bana ba mohlale ka tseba bogoni ba tate modimo each and everything on tate modimo re ngwetse tlo yetse if tate modimo re nehela o tlo nehela o sa tshabe because wa tseba re modimo tlo etsa mohlolo enna ke appreciate le wena ka 10,000 ne dedi hobane ke badile ha ne ke gona ho entsha treatment ya 4,000 kare 1,000 e weilweng target e tlabe le hore ke nyatsa modimo ka morao hore ha ke sa hlotse ke reka ntho tseo ka beya yona 4 kare 4 ka ikenya 2,000 ka hodimo because it was November le December ha ne ke stopa ho reka treatment wa appreciate ka 10,000 ntate Moruti ha o monate o phela ka pain ntate Moruti o appreciate ka 10,000 because o ntsha 4,000 o ntsha ka kgwedi ka kgwedi di bile le mone ba se bantse ba because medical aid o ne le exhausted ne ke tlameya o entsha ile cash then batho ba qetile ba reja t-shirt tsa lona di Facebook mo mara ba sa bone mosebetso nna ke a le hlompha o soka ke a le hlompha andi ya mhlonipa ke a le hlompha ngwanaka ke le etsa ntho ya maobane hape ka net ke le etsa ntho ya maobane hape tsora hape so bomme rutang bana ba lona o nehela bana moshimane ke yena bolela mama nqala se o nekela ke yena because le yena ngwanana o kgone ho realize hore ntate modimo yentseng bophelong ba hae thank you guys god bless you re ka le ba morena Jesu re morena Jesu gore ke utlwa ke kwatetse gore ebe nako e telele ha kana ke a o tseba mara ke tsebe bokgoni ba hao o tla tsatsing lena ke tlo bo bona bokgoni ba hao o tla tsatsing lena ke tlo dumela bokgoning ba hao le matleng a hao ka lebitso la Jesu wa Nazareta re tsatsing lena kutwa ke tlameha ho pholoswa hape ke o amohele jwalo ka morena le mopholosi wa bophelo ba ka ntshwarele dibe tsa ka le magopo a ka o di hlakole hobane o tla tsatsing lena se ke le ngwana wa hao di a pholositsweng di lekane tsohle tsa bolloi ke a di cancela ke tsa selekane se setjha ka madi a morena Jesu re morena Jesu ho tla tsatsing lena ke tlo o tshepa ka pelo ya ka kaofela ke kgodiseile o tla tsatsing lena hore modimo ena le bokgoni o fepile ba Israele
ba na le stress ka baka la ho se tshepe mara wa ba fepa le nna ke kopa nketsetse jwalo ka lebitso la Jesu wa Nazareta, amen. Nka fa selapeng o itshwara. Ke mang a batlang ho hlola moya wa tshabo wa o nehela ya re ngwa tsanta tumruti bentse ke nehela mara ke nehela ka tshabo ke batla ho hlola moya ona wa tshabo ho tloa tsatsing lena ke mang wa bona mohlang o ka hlola moya o wa trusta ntate modimo that's when le tlo qala ho bona modimo a le etsetsa dintho bona ke bua pela morena Jesu bona ntho e tsa hore batho ba tshabe o nehela ntho e tsa hore batho ba tshabe o thaetsa e1 it's when o tshaba o hloka. And when there is fear, mo na le tshabo teng go re fela ha ona trust. You don't trust in ntate modimo. And kana go tseo le batla dintho tse kgolo haholo ntate modimo. Ke ma ya batla ho nehela ka monehelo o robang fear. O tla kwa batla ho nehela ka ntho e tlo o thusang ho hlola tshabo tla tsatseng ne. You give ka something you ring tatsinena ke batla ho hlola fear yaka like ba ke ntho e leng khaleng tate modimo re fana ka yona wa sebetsa nna ka itshebetsa nne ke tlo kwa mpe va slapa where's the ashes but ntate makgetha le ona banna o tloa tsatsing le modimo yo mo tshepileng yo nehetseng ke rapela hore favor ntate modimo e be hodimo hao God bless you tsa mohlapa every day ha o ntse o hlapa dintho tsene di tshwere bophelo ba hao ka verse la pena di ne di tswe o hlape o be sekono verse la pena awa nka mpeli sola o tlo nka verse la pena ka la Sunday o bona le tsole ke le tshwere le be mona mahlong wiki semeta FM hlapa ka verse la pena batle ka menehelo e se monehelo ba o tlaetseng wa ntsha ke batla monehelo o reng ona ke bo motseng ba botsa hlapa botsa a ke batla batho tlo ntsenyetsana ke batla o re ke batla o nehela monehelo o kutlwang hore ha ke tswa mo ke tlo lla ke tsamaya o nehele ka monehelo o tlo llisang ha o tsamaya e se menehelo le tlaetseng wa ntsha mehleng Tlogang, godu. Oh. Family kaofela. Ke maitse tlo tshwana matso. Bana ke ipatlela di-verse lap. Thank you, Jesus. First lap again. Thank you, Jesus. I'm done. Thank you, Paul.
mphe vasilapho